Dragi moji sljedbenici apostoli, u svakom slučaju vrlo vam je zdravo po noći biti budni. Znači, noć nije za spavanje, to su stereotipi. Pogledajte na časovnik, kad je mene Svale moje došao probudi, izvolite. To je 6 sati 20 minuta. Rekao mi je Svale, da ne budem predug, u svakom slučaju on mi je donio sira dimljenoga. Znači, djeco, roditelji, dimljeni sir ovči. Nije ovči, Svalo je zajebalo na prodavačica, ali ovo je kravlje, ali Svale misle da je ovči. To znači da je ovči. Ako Svale će ovči. Znači, što piše na siru, takav je sir. Može to biti bilo koja životinja, ovči, zove se ovči. Ja mi Svale, da li ću pojesti skoro? Donio me Svale kruha, jer on znam da ja nema vremena da kupujem. I to mi donio, znači, obrok. Govorim, ne! Kora se jede. Znači, djeco, nemojte čistiti koru od sira, jer u kori su svi vitamini, zaštite, ima tu neki bakterije, ali to su snagu, dobijete otpornost na to. Jer tu su bakterije koje vi unesete organizam, onda one tu se štit rade, obrambeni, svađate od svih nas. I ja kad sam pojeo malo, vidite to, vidite, zagrizete, žvačite, ne možete gutati, djeco, bez vapada. Poslije ide juha i papada. Znači, lekcija, kako se jede? Žvačite. I? Progutajte. I, znači, sad smo napadili, Svale me nasmijava, nije u redu. Znači, onda, udahnete 3 puta, ne 4, ne 2. 3. No. Znači, dobro. Vidite. Dalje. Tomu čas. Evo, ne znam. Živo Blato Lajan i Zagreb, novi album. To je pjesma Kasa Pidžava, Svale dobio svoj primjerak. Koji je večer dobi također. I sada još jedna kratka lekcija. Znači šteker. Šteker je bitno da radi. Gledajte, imamo tu štekere. Šteker A, šteker B. Koji je šteker C, nije bitan. Koji je šteker bolji? Svi bi rekli ovaj, ne, vidite, ne radi. A vidite, čekaj, radi. Znači, gledajte ovo, šteker A, radi. Šteker B, ništa. Što znači, nema veze što je šteker razbijen, bitno je da radi. U svemu životu, smisao mene, znači nemojte gledati vanjski izgled. Žena, lijepo ono, može da zakaže. Ovo neka možda, neki organi nedostaju, ali ona radi. Automobil možda neki ljepši, ne radi. Znači sve u životu imamo šteker, znači vidite. Šteker na izgled to, ali malo ga je teže, svačate, radi. Šteker B, biti ne radi. Hvala vam lijepo, jedite sir sa korom i šta govoriš ti sada? Šta ide na kraju? Veliki pozdrav, živjeli. I molim vas, slavit ćemo kada nas bude 50.000. Do nove godine mora biti 100.000. Živjeli moje, za sada, nenaružane, ali uvijek odane vjerne, prave informacije.